Oke, ini sekarang saya berada di posisi Jalan Tarakan. Ini wilayah banyak ekspedisi. Sama kalau yang mau timbang-timbang besi, timbang kabel, timbang kardus, ya di sini juga banyak tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang kita di Jalan Tarakan karena kita mau penuhi lagi satu request dari akun user Ibul. Ini juga sudah lama dia request. Terima kasih banyak atas requestnya. Dan mohon maaf karena terlambat baru saya buatkan videonya. Ini kita keliling Kota Makassar menjelang maghrib. Ini asik suasananya. Sudah tidak terlalu panas juga. Nanti di depan kita tembus jalan Yos Sudarso. Sini paling banyak ekspedisi. Ini yang ke dalam juga banyak. Ini sebelah kanan, belok kanan. Di sana ekspedisi ke kabupaten. Sama sih. Yos Sudarso. Oke, ini kita masuk di jalan Yos Sudarso. Ini kalau kita terus masuk di terowongan itu untuk masuk di jalan tol. Jadi kita belok kanan dulu di sini. Kita masuk di jalan Cakalang. Kebetulan ini juga ada salah satu komentar yang request ini jalan Cakalang. Sudah pukul 5:40. Sini bisa lewat. Sini baru putar masuk tol lagi. Bisa belok kiri. Saya hendak berarti ke saya fokus jalan. Bisa belok kiri kah? Ke kiri ke orang. Mobil. Lari di larangan. Pukul pertama saya. Hidup anak ini. Oke, ini kita masuk di jalan Poros Tinumbu. Jadi kita sudah masuk di wilayah Tinumbu. Panampu. Jalan Tinumbu. Ini jalan Tinumbu Raya menuju Panampu. Pernah lewat sini sebelumnya kan? Iya, berapa kali.
Ini kita di depan Pasar Panampu. Di sini juga lumayan padat kendaraan. Ini ada area perkuburan. Jalan apa depan lagi sih? Kita cari. Tengkobar. Umar. Terus kemana? Masih Tengkobar. Kalau ke itu belakang kapal. Ya. Terus ke Umar. Kanan sono. Kanan itu Gatot Subroto. Sudah belok. Bisa. Apa gunanya nih pengana? Yang apa ini? Gatot Subroto. Ini menuju Jalan Sunu. Ini jalan Solo. Di depan tidak ada ya. Kita berada di Jalan Sunu. Ini menuju Islamic Center. Ada SMK Negeri 5 atau STM Pembangunan. Kalau di sebelah ini perumahan dosen Unhas. Dan di wilayah Baraya. Wah, ini jalan juga lumayan ramai.
Itu di depan juga kita sudah lihat menara Masjid Al-Markas Al-Islami. Ini kita sudah di depan Masjid Al-Markas di Jalan Sunu. Yang mau nonton juga Jumatan di Al-Markas, nanti saya cantumkan linknya di deskripsi. Find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just gotta get through. I just gotta get through. I just gotta get through. Cause I feel like taking off. Find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that I can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't nobody behind me, far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please. You're all too loud, you don't speak quietly. Opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing. All our minds, you put the work in. We got some work, man. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop. Kita masuk lagi di Jalan Poros Urip Sumoharjo. Kita mau menuju jalan di Pangeran Petarani. Find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this. Life is a nuisance, tie up solutions. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you go pick the bad or the good, got a glass halfway. I know it's easier to hide and just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no. I'm not gonna give in. Take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I'm
I miss the old you. We died with a purpose, all the energy around me felt nervous. Scared I would pop off fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given heart, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of love, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'm a piece of the Ini ada tempat kuliner terbaru, Antama. Sampingnya ada Buguri, ada Primayana Hospital. Ini kita di depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Ini banyak kawat duri. Ini flyover di Patarani. Di samping kiri ini kantor pajak, gedung keuangan negara. Nah, itu yang mau masuk jalan tol. Kita mau masuk di Jalan Andi Pangeran Patarani. Dan kita masuk di Jalan Andi Pangeran Patarani. Lumayan rame ini jalanan. Besok hari Senin tanggal 2 ya. Tanggal 2 September. Jadi sekarang ini tanggal 1 September. Kamera saya. Oke kawan-kawan, ini yang menyala-menyala ini adalah rekaman video atau foto. Jadi kalau lewat Patarani wajib hati-hati karena per detik kita dipoto. Pagi dulu. Terus banyak kan. 2 man. Jadi kalau lewat Patarani wajib menggunakan safety belt. Karena setiap detik kita terfoto oleh kamera yang canggih. Kita berada di bawah flyover Patarani, tol layang. reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in
ceilings. I just need a taste and my mind starts feeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Jadi terima kasih kepada akun yang telah request video di daerah Cakalang di Numbu. Atas nama akun agak susah dibaca, tulisannya Ibul. Terima kasih karena baru kali ini saya bisa buatkan videonya. Dan yang belum saya buatkan sabar ya, karena ada waktu saya pasti buatkan. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be with it. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be with it. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for it. Ini kantor DPRD Makassar. Ini rumah sakit anak, rumah sakit Paramount. Oke, jadi sampai di sini dulu video YFC Makassar. Kita akan berakhir di ujung Jalan Petarani. Untuk video keliling Kota Makassar, request dari Ibul. Terima kasih atas requestnya. Ini ada Hotel Claro. Di sini pintu masuk ini adalah STM Telkom Kota Makassar. Dia nomor apa?